Hei hi All India Radio Aizolani chanchin thar achiar tu silin sang puya tukina COVID-19 din hun hria thar bera mi zan hi som pore tin hrian kai ti mu chu ani kolpetha khut pui ujwala bharat ujwal bhavishya power at 2047 chu mizoram hun sang sanga manjui zelani Prime Minister Narendra Modi chonimin khan Gujarat Gandhi Nagara Gujarat International Finance Tech Gift City International Bullion Exchange hong US President Joe Bidenและ China President Xi Jinping ที่จูอัจฉริยะนานเทเลโฟนมังอินอันอินเปเล่ตุกินนักโควิด-19 ตินหุ่นเชียทาร์เบระมีจันฮิสอมเปรตินเชียนกายติมุชวนีเรดเตสจังมุชวนี sample test ซงจะสิริสอมปุกจิงจะสอมทุ่ม point ปนิเปรติน positive ตุนเด่นหุ่นอาชิกายตัวซงจะที่หน่วยนี้สิงทุ่มสังนี้จะรุกปนิอันนี้หน่วยนี้สิงทุ่มจะเรียสอมสิริปกุเอ็นคอลดามันนิตัวเอ็นคอลไลเมกสังขสอมปทุมอมินมีจะสิริสอมนันทีปุยตัวอันนี้มิจริงสังขัดเจล positive มุชตัวซาที่จะนิสอมปัตนี้มีหน่วยขัดเจล COVID-19 นวางนุนจานตัวซาที่สมรุกปลีอังชูดอันนี้โควิดเชื่อทำมิโซจงพลันนี่ที่นานสุรการินมาลาเซลที่สกุลจิกิจมินิสร์พุลชันดามารัลเตจวนสอยนิมินาออฟฟิศแชมเบอร์มิโซกรามาร์โซซายตี้บอสไซมิโซจงเจียดันเด็กที่เล็กขบูอัตลังจารณะเหตุหุยเซนมิโซจงที่มาสอนเตน้ำมันปุ่มขันตัวรามิโซจงปอยโมนเตเชียอินอติเฮาสกัดติลาร์ฮีน้ำอ่างรำลากนานอัจุลติสุรการนเชียนี่อติสกุลจิกิจมินิสร์จวน SCDP สมปลีดินเหล่านี้ขาน HRD ปอดินนี่เฮบอดนัทตูร์จิงเฮียนชีฟมินิสร์มิโซจงหุ่มหันเล่ติเฮาสักนัตัวรตานะมาลาคีอสวยเตลนี่อติจุ่มบอกจุยนักเจริญจวนมิโซ language board MLB ดินเหล่านี้ตาMLB จูเกษตรชัวอันนี้นัว law department ปมปุยตุรินเทลอันนี้ตัวอติMLB office ตัวปอที่เฟลนี่ตัวMOH office ลุยจูอันลัวดอนที่ส่วน chairmanและ secretary ตัวเตปอหุ่นเรลเตียที่เฟลนี่ดอนนี่อติมินิสเตอร์ social media มิโซจงมันดันดิกโลตมาทั้งทัดเตจิงอาเจียดันดิกเชลวอันตั้มต้นเฮติส่วนมิโซ grammar society เต็นเจียดันดิกเชลตัวเล็กขบวนชัวจุลลมอมติทัวสอยมินิสเตอร์จวนมิโซจงเจียเลมันดานาตุนไม่ทุนเนตุมูมัลอันนำโลติส่วนตุนนายาสุรการิน School Education Department จุดทุนเนน่าอเปียนี่อติบอกมิโซ grammar society ช่วยจุดส่วนอันเล็กขบวนชัวจุมิโซจงเจียจอมเลจอมโลตาลันอันนี้dictionary angam man turani tian soya grammar be chana ji ani awangin an lekha bua an talan te chu in hnialna alo omani point soi hona nei pui anin pereng tian soini lekha butang zana in khom hi pula lom zola president mizo grammar society na kai shuai ani kolpetha kut pui ujwal bharat ujwal bhavishya power at 2047 chu mizoram hun sang sanga manzui zelani Nimin Khan Health and Family Welfare Board Vice Chairman Dr. Z.R. Thiam Sang chuan champaya he hun man he tel puya he huna hian India ramin zelena amu nuwa state and central sarkar tangkop kaltlanga power sector noya malak na sang te tarlan na inzirtir ani Dr. Z.R. Thiam Sang chuan ram ma son le changkang zela power supply telovin na tho ar sa thule nitin khosakunga ngong na satak ani thusoya power sector noya malak na inzirtir na ne ani chu lom omte in beng war thakati thusoya masona athen nge be saya electric power renchem thiam atul thu soin tul lo le hun nova man ban san atul thu po soya electric power supply thale hning nar kan nei theina na thoktu te in pek na fak omati thu soin apik takin van do na tok nun na chan ta te shereng ani to tur thu soi bokani nimin ve khan mamita bial to MLA poislo zile na hovin manani boka poislo zile na chuan India ram ro pui zia tilan nan Prime Minister Narendra Modi chuan sector sang sanga mi pui ate berachang alian berthenga ham thatna ane theinan malakna kalpui meka ramin ma ason don chuan kol phetha sang tak mamo ani atia he huna hian VCP bongwa point central le sarkar malakna zara bongwa khuwa chung ko sombriat velin athona electric connection ane thei pha chu sarkar chunga lom thu soibokani nimin ve khan zol numap MLA pulrin dikaral te hovin manani Perin Karal te zon Indiram Pum State District masonate mimalin an chortang kaya tul thu soin thlai te mani zon thewa mason tum tura anin sanmar angai thu soibok ani SDO Power and Electricity Department chuan power sector lama Indiram mason le khothang lama sarkar mlagna kalmekte asoibok ani Mizoram State Commission for Women bot sai nimin khan kolasi Paris hola meichia te tana dan siam sang zel hona bot sai ni
Mizoram State Commission for Women Chairperson P Lalom Chugin man pui India Sarkar in meiche te hum halna dan thatak asiam te chu State Commission for Women chuan amamo tu zok thingtlang changten hena athlen vek theilova heng mi te hnen athlen theitur MHEP te anganwadi worker te meiche te ham thana tura thoktu te baka YMA te an ko khoma until zirla hria te chu an ponzar that apoi mu ani ati Longtai Borsa Puamol Srivastava Hovin Office Chamberanimin Khan District Rural Development Agency DRDA Longtai Kaltlanga Longtai District Chunga Sarkar le Piru Manat Nuaya Mason Tho Sang Sang Din Hunle Lotlina te clear Hovani he huna hian DRDA Project Director P Marilyn Rosakhum Thangi Baka Additional DC BDO Longtai Account Officer DRDA le DIPRO Longtai te antela tuihum halle ranchem be pui thak na Amrit Sarovar Nuaya malak na kalpui mekte niza in hlo na MGNREGA chungchang te thingtang mi ta na chen in sak na Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin chungchang te khai chin thine tura lui kam le kam ruak buat sai na chungchang te North Eastern Council atanga Special Development Fund Nuaya mason na tho chungchang te thir hawani a heng scheme sang sang Nuaya malak na district din mun pharsana ommek le achin fel dan turte ma choble malak na turte Rom man na say ho ani All India Radio Aizawl Regional News Unit le Mizoram Sarkar Agriculture Department Changkop Chuan India Ramin Zalen na amu kumsum sari pangana lom nakal puimek polin quiz competition August sang hi somhi pahi kheng kartin quiz in elna abwa saina e quiz in elna hi kartin in rin zan chanchen tharpuan huna piang in zona puan ani anga atuk pathian ni zan chanchen tharpuan huna pakhatna la tu hing puan ani ang loman pakhatna la tu hian thilpek thatak le certificate adung don ani mobile number 8258812366 8258812366 le email id airdigest21@gmail.com airdigest21@gmail.com ate achan na thon turani a he quiz in elna atan hian lo inwa saina chanchin thara lo ngai chu chinam che chanchin thar hi All India Radio Aizawl atanga puan ani Prime Minister Narendra Modi chunimin Khan Gujarat Gandhinagara Gujarat International Finance Tech Gift City International Bullion Exchange IIBE Hong Hey bakain NSC IFSC SGX Connect Hong Bokin International Financial Services Center Authority Headquarters Sagnatur Bultrana Lungphum Phum Hal Bokani Thu Soin Prime Minister Modi chuam Gift City chu India le khovel pumtana somle pai lamle khol thiamna technology thunzoma na thona hmun puyata na dinani atia India chuan tuna hian USA UK le Singapore tanen huang khata omin khovel sumle pai chetvel dana thilti theina an nei veta ti a tuna IIBE honani ta kawang hian rangkachakman bithli mai ba ka khovel puma aman bithli na din hun poimo tak India na lo veta ni atibok nemna Prime Minister hun man na hian Gujarat Chief Minister Bhupendra Patel Minister of State for Finance Pankaj Chaudhary le Bhagwat Karat tepo antel ani US President Joe Biden le China President Xi Jinping te chu atum nga nan telephone mangin nimin khan an bele a thudon danin hroi du pani te hian dar ka ni chung in bia in Taiwan chungchanga an tran hun ve ve anin shilton nia thudon ani President Biden chuan Taiwan ram chunga ram pakhatin amadu da thuneina alek chu an rem te don lo ti Chinese President hi shila US in Taiwan chunga US aril ruput mangpo alapa ngai rengani atibok hemba kan hroi du pani te hian khovel sigle sa chungchang baka thil thleng poimo sang sang te an soidun bok ani Prime Minister Narendra Modi chuan tun pathini somhadar sompakathian All India Radio Man Ki Baat program kal tangin mi puite thena thu cha soile dona mizo tonga le len sun zomanga zantare ta ti chonon le ani ang chanchin thar serti topna na tang pui tukena COVID-19 din hun she thar bera mi zan hi sompre din chian kai ti mu chu ani Kolpetha kut pui Ujjwal Bharat Ujjwal Bhavishya Power at 2047 chu Mizoram hun sang sanga manjui zelani Prime Minister Narendra Modi chunimin Khan Gujarat Gandhinagara Gujarat International Finance Tech Gift City International Bullion Exchange Hong US President Joe Biden le China President Xi Jinping te chu atum nga nan telephone mangin anin pele chu ti song chu chanthi tharkan pon thei chu